الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أبنا وباشي بشجع أنسبا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمساسوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني سبا شهر الجماد الآخر نيني هجرة سانكول وورنا بيسوني وطنّي ميلادي نصاروك جاتي با فلاني مغاني فلا سانكالو فلو بيسوني وطنّي سبناي أمبي داودا بغو مسجد رزاق وامبو كونو درسو بي شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب أكا كتابو كونو ثلاثة أصول بي الدامنا يرمي أنواع العبادات التي أمر الله بها وأدلة كل نوع كبتون نوني يو bato munu ni ala ya nyamare anuye unoni yau ani akelenkele kadalila. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق لعبادته. ابن كثير كو مسمينye nununda ko wala deni batu kaka كجموندا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بن كثير كما بساقي كتانون لما بن كثير كم مسمي نون دام في نون دادي كو ولا دني باتوكاكا. لما بيان الشيخ أن الرب هو المعبود تمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب aya banganye ko ale de bato fenye wastadalla bi qawlihi ta'ala ka kaddalila kalaka kuma masamin qurta lendo ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. tumami ayennunun fo استشهادا بكلام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية. آية كشيرك نبن كثير كما ني آية تفسير لا. وأراد أن يبين أنواع العبادات وأدلة كل نوع. آية لانيني كبتون نوني يقولوا دي بانجي أني بتو كلين كلينا كدليلا. فالعبادة في لغة معناها التجلل والخضوع. لغة لا نوكو عبادة الله نيني يلي كي يري دغيا أني كاي يري مجري. ومنه طريق مؤبد. عربو كان وبافو طريق مؤبد يعني مجلل مقدم بالمشي عليه نوكو طريق المؤبد أكوري مني كو سيرا من كولورا سيرا كولولي
ani siram min majigilendo sewumba ka wakati be bil mashi alayhi nube tamaka arabu ba fo ma tariqu muabbad ko sirami ni adonendo ajelendo bebe tamaka wal ibadatu qismani bato chogo ya fuladero adona lugala bato yere majigi ki yere dogoya ani ki yere majigi alay lugala bato ye ode uko sira matariqu muabbadi munna sira mi bebe tamaka sira kololendo bekoro bebe tamaka uka matariqu muabbadi donc lugala bato ye ki yere dogoya ani ki yere majigi o ibada abetila katatila yoroma fula قسم الأول إبادة عامة لجميع الخلق كلهم عباد لله باتو تشغويا فلو إبادة تشغويا فلو وبافو كو إيوا باتو مي إبادة مي جونيا مي ني أويه غروبالي جونيا غروبالي لما وبدام فمبكا المؤمن والكافر والفاسق والمنافق مؤمني يساو كافر دوا فاسق دوا منافق دوا كلهم عباد لله نونم بي علاقة جوندي بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره علاقة جونيا جمع مانا أبي علاقة نيامريا يكونو علاقة كوبي بلوكا أني علاقة كربالي ديبوكا وأنهم تذهب عليهم عبادته سبحانه وتعالى ko awajibru ka fana ubeka ala bato basammin selanda korota lendo hajihi ibadatu amma li jami'il khalqi ni nye bato min nye gorobale abeddan fembeka mu'minuhum wa kafirihim hada madu mu'minu wa kafiru kulluhum yuqalu lahum ibadullah iba fununum bema ko alaka jo mu'minu kafiru abefo abema ko alaka jo bimana annahum makhluquna lahu mujallaluna mana munye ube alaka danfe unde ubebu yere dogoya alade danfe mbe a mu'minina kafir be abe alaka danfe abeba yere dogoya alade la yakhruju ahadu minhum an qabdatihi wa sultanihi foy tese ka bo alaka minalila foy tese ka bo alaka masayakoro danfe shite ni be se ka bo alaka minalila danfe shite ni be se ka bo alaka masayala kama qala ta'ala komi ala ko chogomi masamin korta lendo in kullu man fi samawati wal ard illa ati arrahmani abuda ala ko fuite sankaba wolon fulala ani duguma kololon fula fo khiyama do abebena alama jonyade kono khiyama bebena ma alama jonyade kono be alaka jonde haja yasmalu kullu man fi samawati wal ard al mu'min wal kafir min fulani mogo be sankaba wolon fulala mogo be duguma kololon fulala ye mu'mine ye kafir nimba beta كلهم ياتون يوم القيامة منقدين لله سبحانه وتعالى نمببنا علما يوم القيامة دو أبير كولولي علي مسامي سلانو أكورتا لندو ليس لأحد منهم شركة مع الله سبحانه وتعالى في ملكه دانفين بسانك بولون فلالا دانفين بدقما كولون فلالا أشيتي من فرالمبي ألاكا أكامر لله ashite min faralembe alaka kamaralila alaka maralila ni foi jentala damfe be sangolon fulala damfe be duguma kololon fulala ashite a foite nani ala jembe kamara feuna we ba fo ninde ma ko ubudiyatul am nin jonya be beka al qismu sani ubudiyatu qasatu bil mu'minin donya chogoya fulana donya min kerekeriani mu'minuye uba fode ma ubudiyatul qasatu ko donya kerekerele o kerekerele mu'minu de comme ala ya fo chogo me kama khala
وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا ودل من عبودية القصف كم ألا يفتح من أكو ألا كجون كو بتامد دغو كولوكا دوني حقل شيغدي قال تعالى لكم مسمين كورتا لندو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ala ko shetane ma akone ala ka jon nyumo ni ala ka jon kala silew sirati bolo kata uluma ni mfanaye ubudiyatul qasatu ala ka jon yakrekrende fule ni mu'minu we wa qala shaytane fanako illa ibadaka minhum almukhlasina fo ika jon kala silew nin jon nyam fana fule ni nye ubudiyatul qasatu jonya min kerekerani mu'minu ye hajihi ubudiyatun qasatun ninde tegoye ko alaka jonya kerekerele alaka jonya min kerekerani mu'minu ye wa hiya ubudiyatu ta'atu wa taqarrubu ila Allah bitawhid niye jonya minye bato jonya ani tire gere alama jonya ni tawhidi ninde togo ko ubudiyatun qasatu Cheikh Salih Fawzan alli ubudiya yefula de foya ubudiyatul amma ubudiyatul qasatu Ibn Samir rahimahullah ali bi jonya intila katatila yoroma saba ubudiyatul amma wa ubudiyatul qasatu wa ubudiyatul qasatul qasat jonya min fana kerekerelen do jonya kerekerelen fana ka jonya kerekerele bunu seminu boke jumaye nabi nyuma uni chide fana ka jonya alay nabi nyuma ulu fana uni chide ka jonya alay ani mu'minu to ka jonya fana tekelenya uba foluma jonya kerekerele fen kerekerele donc ni tara ofe jonya imbetila katatila yoroma sawa donya minye gorobali ya be mu'minu ni kafir ni fasiki ni fajiri beka kayira be yala kadam fende oye ubudiyatul am ubudiyatul qasatu oye alaka jo mu'minu ya islamu min sunna alaka malaka jo mu'minu oye ubudiyatul qasat ubudiyatul qasatu oye chide unni nabi mawtay donya betila katani tila yuruma saba wal ibadatun fi shar'i اختلف العلماء في تعريفها يادو باتو لغه انيافو كي يري دويا كي يري ماجيغي لغه لا باتو يودي مي باتو سريالا نو كو باتو دونك باو ي نيغون سوسو الله دونيني لا مغولا تعريف في تعريفها الله دونيني مغولا دونك باو ي نيغون سوسالا سريا عباده سريالا يعني اختلف عبارتهم في تعريفها دونك بوكا كمونا تشوغو ينيغون سوسو سرياكا جونيا لا دونيني لا مغولا والمانا واحد وكا كمو تشوغو دي بورا نيغون كرو على ني وكا كمو بي مانا كلند كمونا تشوغو نفو تشوغو دي بورا نيغون كرو على ني وكا كمو بي مانا كلند فمنهم من يقول العبادة قية الذل ما قية الحب دوكو كو العبادة في شرع لا كبتو يمونيه كو يري مجيغي دا كفرا كانو دانكا كي يري مجيغي علي يري مجيغي دانا انيكا على كانو دامبلا دوye عبادة كي شرع لا وياك النندي كما قال ابن القيم في النونية كم ابن القيم يافو النونية لا تقومي أكو وعبادة الرحمن قية حبه ما جل عابده هما قطبان كبتو يدي كألك نكشي أدام كافرا ما جل عابده كافرا كي يرمجي إبتو بغي هما قطبان kon nunu nye piye fula de batola piye fula nye jumae ki yere majigi alaye yere majigi dambela fulana ka ala kanu dambela bun khaymu ko bato yendinde nuniya kono
فعرفها بأنها قاية الحب ما قاية الجل علي بطول الدنيا مغولا كو بطول الجمعي كو كانوا دا علي كفرا يردوغيا دام علي. ومنهم من يقول العبادة هي ما أمر به الشرع من غير ترد عرفي ولا قضاء عقلي. دو فنكو كبتو يجمعي ما أمر به الشرع كو سريا ينامرني كونكا منك من غير ترد عرفي كاسرو لاداتي كاسرو لادكوتي سريا دي ينامريا ينك كاسرو لاداتي ولا قضاء عقلي كاسرو حكلنا فناتي ni hakilina mo bilala ko ayate mana sariya mo nyamrani minye kasoro ladate kasoro hada madon ko hakilina dilalen fanate do ye ibada fo ninni sugu fanaye li anna al ibadatu tawqifiyya parce que ibada bato fule ibe jode ite foyi ke ni delela de ma sabatala tawqifiyya لا تثبت بالعقل ولا بالعرف باتو فولي اتي سباتني حكلنا ي باتو تي سباتي كون ني نانكال لا داي على باتو اتي سباتني حكلنا على باتو تي سباتني لا داي وانما تثبت بالشرع باتو بسباتني شريعه دي وهذا تعريف صحيح باتو لا دوني من فلني كباتو دوني ني كو باتو نيندي ni la doni min fule ninye ni sahalendo bato yede sariya de bi nya mariya la bato tishika keni hakilina bato tishika keni ladai ninye bato taarifu minye ni sahalendo walakin taarifu aljamil mani mi bato la doni togomi ni abe fembe faranyogonka ani na abe fembe balikana bato imma هو ما عرفه بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أي بطول لا دوني أي مغول لا دوني بطولني ميني حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية قول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وما دو أبولو ما ودي ابن تيمية كمالا teme kera oka kitabu kono Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka kuma alayku al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mali jahiratin wal batina. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko bato yinde nin kore munye ko al ibadatu bato ismu jami'un ko togol mimbe faralike farankaralike likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu fingu finni akadi alaye fingu finni alabe jenanaye min al aqwali kuma kauna wal amali jahirati wal batina ani bara wala bara munum bangalendo ani bara munum be konona la ko bato ye fende togode mimbe nimbe faranyogonka konninde togo ko bato ye togode togo min be nin be fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn de ni a ka di ala ye fɛn o fɛn de ni ala bɛ jɛ n'a ye kumakaw na kɛwalew la kumakan min bangalen don kumakan min dogolen don kɛwale min bangalen don kɛwale min dogolen don ko bato ye togo de min bɛ nin bɛ fara ɲɔgɔn kan ko nin de tɔgɔ ko bato haja taariful jamiul maniu bato don cogo min filɛ nin ye nin de ye gorobali ye n'a bɛ fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin de ye n'a bɛ balili kɛ ni fɛn wɛrɛ si tɛna ka fara bato kan tuguni wa huwa anna al-ibadatu ismun li jami' ma amara Allah bihi ko bato koro ye de ala ye ɲamarali kɛ ni fɛn o fɛn ye ko de tɔgɔ ye ko bato fa fala ma amara Allah bihi tata lillahi ewa ala ye ɲamara ni min ye i y'a kɛ fana pour que bato ye ala ye wa taraka ma naha Allah anhu ta'ata lillahi ewa fɛn o fɛn fana ala y'i balala i y'a bɛ to ye pour bato ala ye
hiya libadatu ninde to ko bato mana alay nyamrali ke ni fengo fenye eyo ke puruka ala bato noye alay balili ke kabo fengo fenya eyo toye puruka ala bato naye ninde to ko bato wala tuhsar anwa'uha bato noniya te se ka jate ka dansoro fa anwa'uha kashiratu bato noniya kacha kullu ma amara Allah bihi fa huwa ibadatu fi wofin alay nyamrali kenaye bato de do wa kullu tark liman Allah anhu ta'atu lillah aw alay fi wofin fana haramu ya kam balala ni mugo yo toye bato yi alakama huwa ibadatu ode to ko bato la tuhsaru anwa'uha kashiratu bato noniya te se ka jate ka do anoniya kacha kullu ma amara Allah bihi fa huwa ibadatu alay nyamrali kani fi mo fenye bato de do wa kullu ma naha Allah anhu fatarakahu huwa ibadatu fi mo fen fanani alay balili kala ko toye bato de do sawa'un kana zalika jahiran ala jawarihi o fi masina kera sa bangalembe sufeuka aw kana batina fil qulubi ube o femma sina kera sa dogolende be duskun kono huwa ibadatu ore to ko bato lianna al ibadata takunu ala al insan parce que bato dobe obe ken nenka wa takuna ala al qalbi bato be abeke duskun de ka wa takuna ala al jawarihi bato be abeke ni sufeude ni yoro sabab bato be ken ni yoro sabai bato dobe nende ka bato dobe obe sufeude ka bato dobe obe duskunde ka bato dobe obe sufeka ni yoro saba takunu ala l'insan ala lisani mislu tasbih wa dhikri wa tahlil wa nutq bi shahadatayn kullu aqwali al-lisan al-masru'ati min dhikri Allah azza wa jalla fa innaha ibadatu bato beke nenka bato juman beke nenka misali la subhanallahi fo jikru foli la ilaha illa foli ka kuma ni sheri kuma fulai ani kuma ni sariya de do ni nemba fo ala ko suma wula masammin ka bakorta leno odo to ko bato ni nye bato munum bennenka wa kadhalika kullu ma fi qalbi min takharrubi ila Allah azza wa jalla abo cogodo la finwo fin fana be dusukunde kono na bi gere alala masammin kabba kortaleno fa innahu ibadatu o fana togode ko bato o misali ay jumaye bato munum be dusukun kono bato munum be nenka ayo misali yado subhanallahi fo jikirun la ilaha illa fo sere kuma fula foli bato ni ala ya ke sariya ni nende ba fo o ba fo nin ma ko bato min be fo nin neye bato min be fo ni dusukun fana ye o misali ay jumaye kal qawf kasira alanye waraza aniki jigida alaka wal qashiyat ani ki sira alanye siranya min ni jatigedo warahabati ani ka alakanu ka alaka sarakanu warahabat ani ka sira alanye akajanga kata kasira okoro wa tawakkul ani ki ka koda alaka wal inabati ani ki yere sage kata alama wal isti'anati ani ka demenyini alaye kullu hadhihi amalu qalbi nunu min beflenye nimbe yeduskum barade luju ila Allah bil qalbi ki yere sage kata alama ni dusukunye wa khashyatu lillah ani ki yere sira alanya siranya ni ani alaka bonya beta wa khawfuhu ani kasra iyadu khashyatu ani khawfu faram pancha jumambu ni nyokonche khashiya de ibe sira alanya kasori kaba kolembe alala ibe ala bonya khashiya ninde khawfu ye ibe she kasira fendo ye kasori ta do ita bonya me khashiya de kasira fenye kasori bado uba fodi mali khashiya
khawfu yede ibe sira fendo ye kasorita do yere uba fo de ma khawfu ima ya qur'ana kuna la ko inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama ako don ko de be sira la nye parce que lu de be ala do bo khashiya yede kasira ala nye kasoriba do khawfu yede kasira fenye kasorita do waraqabatihi anika alakanu waraqabati ilayhi kakanuke kata alama wa mahabbatuhu subhanahu anika alakanu masammi sene alendo wali ghilashi lahu anika idusukun kalashi alai wa niyyatun sadiqatu lillahi azza wa jalla anika ngania chinyalama ko keni alai kullu ma fil qulubi min hadhihi al-anwa'i aw finwo fembe dusukun kono nin ko noni yawna nyogona fa huwa ibadatu o fana to de ko bato bara fulen ni na be ke dusukunde kono nimbe to de ko bato wa kazalika takunu ibadatu ala aljawarihi yuro sabana bato be ke sufe o fanaka masala uruku wa sujud wal jihad fi sabilillah bato munum be ke ni sufe o fanaye misaliya jumaye misalila kumbele mina sujudin jihadu ala kasirala wal jihad bin nafsi anika ka jihadu keni ninye wal hijratu anika hijra ke kabo kafiri jamana la ube kafiri do kata silama dungla kullu haji ibadatu badaniyatu bato fana fulen ninye nimbe keni farikolo de ba ko nunir ma ko farikolo bato wa siyamu ibadatu badaniya sun fule farikolo bato de do تجهر على الجوارح نمغو سنة من يسنو ببانج سوفيولا فيجم العبادة تكون على الإنسان ولا بتبدو بك نينكا وعلى القلب بتبدو بك بسكونكا وتكون على الجوارح بتبدو بك سوفيوكا ثم هذه العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية وإلى عبادة مالية bonim batom munum fana fulen ne nya fana betila katatila yiruma fula batom min bekeni farikoloy ani batom min bekeni nafoloy ubafu ibadatul badaniya batom munum bekeni farikoloy ibadatu maliya batom munum bekeni nafoloy al ibadatul badaniya hiya salasatu anwa'i salasatu al anwa'i batom min beke ni farikoloy ويكلت السبعي التي قلنا تكون على الإنسان وعلى الجوارح وعلى القلب العبادة البدنية هي ثلاثة الأنواع بطن من بكني فريقولي لا نونيا سبب نونيا سبب أن يعفو أنكو أدوبك نينكا أدوبك سوفيكا أدوبك بسكونكا فريقولو بطو بين كني يرو سببك a farikolo bato a do be ke ni nenye a do be ke duskunka a do be ke sufeuka watakunu maliya misli ikhraji zakat batum min jinna fure ma do be shaka famu ibadatul badaniya o be yoro sabaka nuko ibadatul badaniya abe nenka abe duskunka abe sufeka batum min nu farikolo bato de le ale ben ni yoro sabadeka ne dusukun sufew bo bato chogo ya fulana uba fo ko bato min bekeni nafoloy misali la jakka boli mislu infaq fi sabilillah misali la fana anika nafaqatike ala kasirala huwa al infaq fil jihad wa yakan nafaqatike jihadula qala allah ta'ala wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ala ko qur'ana kono uye jihadu ke ala kasirala nu kan nafolo ye ani unniu qaddama li amwala ala li anfus ala yen nafolo bila ninye fal jihadu bil mali ibadatu maliyatu ni mugo minye jihadu ke ni nafolo de uba fo de ma ko bato min bekeni nafolo baton nafolo lama oyede ni ka jihadu ke ni nafolo de ni ma jihadu ke ni ninye uba foma ko baton nafolo lama al hajj yatakawwanu min ibadati badaniyya wa ibadati maliyya
hiju fule bato cogo fule mbebe fara ɲɔgɔn ka hiju la farikolo bato ani nafolo bato nafololama u fula bebe ɲɔgɔn sɔrɔ hiju la farikolo batolama bato farikololama ani bato nafololama u bebe ɲɔgɔn sɔrɔ hiju la fadawul manasik ibe wa hiju yoro munun di hiju bato yoro munun di atawaf min ye tawafu ye wa shaya min ye ka tama safa ni marwa ce wa ramil jimar min ye ka ewa belefili nke wal wuqufu bi arafat min ye ka ijo arafa wal mabiti bi muzdalifat ani kaisi muzdalifa ibadatun badaniyatu nununye bato mununye farikolo bato de fule nununye nunu bekeni farikolo de yo amma li infaqu fihi fa huwa ibadatu maliyatu bo iben na fulu min nafaqati hijula uba foma ko bato la fulo lama minye na fulo de ben nafaqati ka bietige kido bolifeun kono kise alkabama manashika nunu fana nibeta adote itetama ibedo bolifo munun kono na folo de ni oye ani ben nafaqati min ki yere ka bekeni na folo de li anna li hajja yahtaju ila nafaqati parce que hiju abe hatagiya nafaqatima donc hiju ibadatu maliya wa ibadatu albadaniya ube nyogon soro hiju la hiju fando beke ni farikolo de hiju fando beke ni nafolo de donc nafolo bato nafolo lama ani bato farikolo lama ubebe nyogon soro hiju la aha وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان وأنواع العبادة أقول يا فلو الإسلام والإيمان والإحسان والدليل كلي سلامية ليمانية الإحسان أنكلن كل الدليل وأنواع العبادة التي أمر الله بها بطمنو ni ala ye ñamarali ke nu ye mislu al-islami wal iman wal ihsan misali la silamiya ani limaniya ani ñumaya nunu nye baton noniya wudode abetede baton noniya wudode fulenni wa shaykh rahimahullah awradan amusilatan li ibadati min bab at-tamsil la min bab al-hasr min ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aye misaliya wudonati baton misaliya baton noniya misaliya aye munu fotte nunu nye misaliya de akorte ko bato beye nununde li annaha aksaru mimma jakarahu parce que baton noniya kacha kateme Sheikh Muhammad ibn Wahhab fule ka munun foya ولا يمكن استيابها في رسالة مغتصرة كافوي ببطن نونيا وبفرانيونكا وتسكا فرانيونكا لتري سرمان كونو بطن نونيا وتسكا فرانيونكا لتري سرمان كونو لكن ذكر أمثلة ما يم مثاليا ودودي فو بطن نونيا مثاليا يا دودي فو ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة اسمها العبودية من شيخ الإسلام الجمعة شيخ الإسلام بن تيمية شيخ الإسلام بن تيمية كتابو دوبا بولو كتابو تقول كو العبودية رسالة دوبا شيخ الإسلام بولو رسالة تقول كو العبودية تبحث في العبادات وأنواع العبادات sogli sila buntemia min ye bato ani bato noni yaw abu fese o risala kuna abu bahasu o risala kono wa bayani al-inhirafati allati hasalat min sufiyya wa ghayrihim ani o kitabu kono jengemi ye sufiu soro jengemi na ye sufiu soro uluna nyogona batola sogli sila buntemia bo fona fese o risala kono irisala yi asarahu lendo Sheikh Abdul Aziz Rajihi
o kasiti dilalewum be ale irisala in sarahu mo chama ya sarahu hari Cheikh Salih Fawzani ya irisala in sarahu buntemi ka irisala mun fuleni nye irisalatul ubudiyya ala ka jonya o irisala fana ye letri de nyinin kali de do de ye Cheikh Islam buntemi nyinin ka ko ubudiyya ala ka jonya jumando ayo parce que buntemi ka kitabu chama fule nyinin kali de ni ya ñininka min na dron abe sigi ko ke lettre ka dima e wo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ala ye min kay ama kitabu su sebe ka kitabu were takallaje aye kitabu sebe aba be bo akundela ate kitabu laje ka kitabu sabe de aye kitabu sebe aba be sebe akunkolo de la ka be sabe e wo ajugu